ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Apay nga taakas jay, nanadilya. Ay nawaw, ti anya manon Venus. Jack pulos nakita nga in my day when no impos ni Luis iti Facebook ni Andrea nga asawa na. Naa, anya kumaitaken ka. Isuda pa'y laang ka din, ana. Wano, nagsina damutan. Naa, saan na lang nga ipupos ni Baken na iti Facebook? Panunutom mutan ang nagsinada. When tano siya, kanayundak nga ipos nila kay ko iti Facebook na, nana. Ay, adu nga main ti pakakumikuman dagi jay adwa. Ken maysa, maan ano kumangay no saan da nga ipos ti rupa ti tunggal may sa iti Facebook. Mas daawak lang amin, nana. Ay, sika talaga, Venus. Managbasol tamata ken panunot mo. Ni nana mo, ibagbagak lang ti madmadlaw ko anya. Ay, change topic man kiday. Ni Luis Tilimabas. Ang mga numangag na pagsarsaritaan taida, ket ikan nakiditi dakas akay papanan. Diyak kaya ti mairamraman. Naimbag abigat mo, Luis. Ne, sigamad gayang Venus. At naman sa ludsudag kang ka. Anya day ta? Mas daawak lang amin. Tadyak pa'y nakita nga impose wano in my dim ni bakit mo iti Facebook. Da kayo kadipay, wano? Apa kastamot ti salsalod sudam? Kaslasaan mo ngamin anormal ti kasjay. Kasanumat ana ibagam asan anormal? Kitaan na kami kinilakay ko Kanayon nak nga ipos iti Facebook. Wen, makitkita mi dayjay. Ngamsaan mo't amabalin nga ikumparanak ken lakay mo. Tasan tayo mo't nga agpapahatay ti kapanunutan. Ken maysa, makumikom kami mo't ken bakit ko. Awan oras mi ti kakastabanag. Oho, jackpot yan. At dalakit di makagapo adi mo maibaga Amangan ko nak no ibain mo ni bakit mo. Iso akastaka kang kwana. Ay nawaw, naan ano ka, Andrea? Naan ano? Awan mo't dakas anapasama kanya. Apay akastamat tanti itsuraam. Anya? Awan sarming ije balayo aya. Adamot, nalawat ti sarming ni ijay balayan niya. Nalawa magayam. Apay, di mo pa'y maawatan ti kayat ko asawan. Napunno iti kamuro tarupam. Di mo ka di makita aya. Ay kuha, day tati ko nada a pimple breakout mare. Maawatak itan no apay. No apay ti anya. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Anya? Nay, sabali ti isam mo ita. Kasano asabali na Anadelia? Kasla at day bagbagana. Naragsakak ngamin itana na. Anyat na pasamak aya. Nasalaw ko ni Andrea di tadalan itay. Kaut, Di yu pa'y nakita dayjay aya nana. Kano dito'y istoryo ti kanayon a paggatangan dayjay a babae. saan ka maawatan, Venus? Napunno iti kamuro ti rupa na nana. Anya, ay sus, agraman kamuro ti sabali a tao, pagparikot ampay. Amuklatan aday ti makagapaw no apay asaan nga ipupos nila kay na. Ibain na lakit di kas di alangan ni bakit na. Tinaibagan ni Andrea kanya ket impa-check up na dayjay. Adda tumtumaren na nga agas ita. Ken maysa, apay abigdil dagita abambanag ken ka. Saan matkit day, nana? Ay na, ipagarup mo man siguro anangat ngato kangem ni Andrea. Iso akas ta ti panagsasaom. Wanaw, insecure ka ken kuana. Bakit? Ag-selfie ta mamay? Ha?
Anyat ko namlakay. Agsilfita ko na. Tapno daw mo't ipos ko iti Facebook. Anya, Wala, tapno awanan ti ado asaw ni Venus, maipapan ka data. nukas na, kinasarita na kamot day a babae. Wan, Kat, anya timbaga na kan kangay. amangan no ibayin ka kano, iso asan ka nga ipupos iti Facebook. Ay nawaw, talaga mo't day a babae ah. Tila adda amad madlaw na mo't. Uray dagiti kamurok, pagparikutan na. Maawatak itan no apay asaan na ka nga ipupos nila kay mo iti Facebook. Kun kunana pa'y kanya. Iso nga rod nga umay ka tag selfita, bakit? Saan nila kay? Baybay ang talaangan ni Venus. Insecure laki ti Dejay. Panunutan na no anya ti kayat na panunutan. Tinapatagkat na ragsak na adwa. Sa bagay, ada puntong, bakit? Awan nasken apanek na kantaken kwa na. Taas sinumot da di a babae ngay. Saan mo't nga iso timang palpalamot kadata. Adala kom atisyo, Nana Delia. Adda na kaw, 15 pesos ti may sarulyaw. May saman, Nana. Nay, sa dino ti papananyo ken lakay maw. Makimisa kami ita, Nana. Ay, nasaya at day tanak kaw. Mayat ti makimisa. Pudno tanak ko na yun, Nana. Madimot laeng no trabaho akanayon ti sangsangun tayo. Makimisa ak tumot iti ayanda sesel inton madamdama. Kay kayat yumatan ti mapmapan ijay, Nana. Una, magusto mo nga minti sursuro da ijay. Sa bagay, saan nga agpapada ti kayat tayo? Ngam tinapatag, may sa ayos ti pagsirsirbian tayo. Ay, pudno launay nakaw. Mabitla ang talaag ti tisyo agat gatangaw. Ang mga numataktak kayaw, kat anya pa'y ti maibagan nila kay mo kanya. Good morning, Nana Delia. Nakaumay ka manan. Anya ti masapul mo. Awan mo kiday, kaya't kula ang ti agis tambay dito istoryo. Ay nawaw, awan kadwam ditoy. Adda kayo umat, Nana. Makimisa akin ton madamdama. Sika nga'y, saan ka makimisa aya? Masadutak. Naa, numisa ti saritan kasadut mo. Ngam no chismes, apaw, urayag malmalam, kaslaawan laeng ken ka. Ni Nana mo. Makimisa kakit di mo, taisupay ti maadal mo. Igauan nakman iti ka nagkardaw. Ay nawaw, kita mga darami dito. Agawa ang kiday, tanay. Nagaduti pa ka kumikumak dito eh. Kit nagsil-cellphone ka lang di na. Naa, apay akasta ka matan. Di naksan kaya't apagsirbyan. Anya nga rod ti kayat mo. Siga ka na yun ti pagsirbya. Di naktupay pag-anumot nga si kaswang. Naa, naturod ka matan na sumungsungbat kanyak. Ata na umak mo iti kastoy ka na ayaw. Kaslander di saya mo dataaw. Naimbag pa'y ni Luis. Naa, aggaula ang tiimbagak. Ngam nagadumot tan asasawaw. Ne, si kamot gam ti kabarbaro nga empleyado dito pare. Parang, inrekomendanak ti kasinsin ko dito. Ay kat na sayat may mayat dito pare. Isumot laang tinaibaga na kanya. Nasingbot ti boss kan medyo dakkel mo ti sweldo. At dapay bonus no kwa. Nagpesaw? Wen, pare. Saan nga imot ti boss tayo dito Barang makaurnong at kumamot tang. Ha? Makaurno? Tapno saan dak ng under ni Mrs. Kang. Anyat ko nam pare. Under di saya kaya. Kaslakas tanang. Masapul nga gurnungak mo't itibukod ko akwartang. Tas sabali ti ugali ti asawak parang. Ay nawaw. Nangyagak itibalon mo, Luis Lakay. Agyaman aklaw na bakit? Agpakada akmat laeng tanda pa'y aramida. Agananad ka bakit? Diretso awid numalpas ti trabaho Saan akom kumporme ti turturungan dagiti sakam. Sige, inakon Lakay. Nagasat ka launay mo't kini bakit maung parang. Ne, adda ka mo't gayam dito pare. Itay pa'y abuy-buyaan kayo kin bakit mau. Kasya talaga dayjay pare. No kastasan unay abisi, umay mangitulot iti balon ko pare. Andayaw, tinagdumaan dakin Venus ng asawak parang.
Hanggang saan ta na pagsaritahan ti may papaninti day ta abanag. Mangantakit din. Makadlawa ko na. Apay manay. Manungal dawon as andak nga in my day. Adnan samot tan na amamom a babae iti pagtrap-trabahuam ita. Anya amanong aldawan kit sipod pa ideng. Si kamot tin ti mangipupos iti rupam iti Facebook ka. Nagturod ka sumungsungbat ita ah. No kayat mo nga ipos ti rupam iti Facebook ka. Si kalatan ti mga rameng. Amo mo ti password ka. Ay saan? Sikat ti mangipos. Ngam siyak ti agpili no anya aladawan ti ipos mo. Daytoy ti kayat ko lakay. Nakashort pan kamot iti day ta aladawan. Sakit makit kita. Awanan ti ado asao. Ipos mo ki din. Nagadulakit di nga amam bakay. Di mo kontraan ti ibagbagak. No di mo kayat nga agapata ako naktumad. Kanayon nga ipos mo ni bakit mo iti Facebook, pa Ricardo ah. Ay na parang, no amuyol ako man. San asya ti mangipupos kin bakit ko iti Facebook. Iso amis mo ti mangipupos iti rupa na iti Facebook ka. Ay nawaw, agpaiso, pare. Wan parang, kontrolado na ti Facebook account ka. San lang ti Facebook account ka. Amin ang garaw ka kahit nakontrolan. Amangan mo't no adda pa ka-insecurean na, pare. Talaga nga insecure din siya ang babae. Kita ma, kit oray ni bakit mo, saan ka istorya na kanya. Ah, agraman kamuro ni bakit ko. Kantisan ko pa nang ipuskan ko na iti Facebook. Kat ikan na iti daka sa kay papanan, pare. Timpanggarap na nga meng, kit iso ti kangatwan. Amangan no adda chicks mo kapag silsilosan na, iso akasta, pare. Ning, awan ang. Good boy na taon niya. San kong aramid tagbabae? Ngam oray nga't aramidag. Apaan naklat na ni bakit ka? Kun may sapay, awan chicks ka. No kasta nga ron, talaga ani bakit mo tayo antiparikot, pare. Talaga nga insecure. Naksayanan ti kamurong bakit? Wala kay, effective din reseta ni doktora kanya. Nasayat mo't nga ron no kasta. Ayun gayam, at da istoryakin ka. Anya day talakay. Malagip mo ka di pa dagitiin sa usawang ni Venus ken ka? Ti may papan iti Facebook. Wan bakit? Ipampanakil na launay akanayon nga ipos nila kay na. Ngam isumot gayam ti mga aramid iti kasjay. Anya? Dahi tatipod no bakit? Kontrolado na kano ti Facebook account nila kay na. Ngam no agsasao. San lang nga tayo ta? Apaan na kanupay nila kay na nga ure awan mo't makagapo. Papansin laang nga rod day a babae ah. Insecure kanumot ngamin. Nila kay na mismo tinangibaga kanya. Mayatan ah. Naksayanan ti kamurom. Adda parikot mo? Naksayan nga agpaisaw. Ngam aging ga ita kat di na kamot maipos nila kay mo iti Facebook. Ay nawaw, at least naragsak kami kin nila kay ko. Saan ko nga apapaan day jay mare? Saan ko matla ang apil-pilitan amang i-post iti rupa? Anya? Saan akas iti daduma di nga insecure? Apaan da nila kay da tapno laang maipost ti rupa da? Ay nawaw. Agtugaw ka man, tan napatag ti pagsaritaan ta. Kasangsangpot ko laang, napudot man ti ulong kanya. Wana at apay matakas jet inaramid mo. Ay nawaw, saan ka mawatan? Awan amok adagas nga naramid ka. Uray di mo aklunan. Amuklatan nga inistoryam iti sabalay. Asyak ti mangipupos iti rupak iti Facebook mo. Apay, ilibak mo, uray pudno man. Agraman pa nagapata dito'y balay. Mapan mo is istoryaan iti sabalay. Di mo lang kaya't amamuan dati ugalan. Hay na, makapa-stress ka. Kasla di ka agpampanunot mat. Di ko nam kaday, kadyak amo dagitin sa usawang mo kadalwis kin Andrea. Anya? Amok insecure ka nga man, iso akasta ka. Sa anak nga insecure? Uray ilibak mo, isulat tati makitkita dagiti tao. Kunak man no nasaya at ti relasyon nyo kin nila kay Mau. Apay ka din na. Ata ka na yun nga i-post na ka iti Facebook. Nga may dilim mabasak ijay balayaw. Agap-apa kayo mag. Normal nga apat ti agasawa da jay nana. Ay na, saan anormal ti inaldawan niya?
Normal no kada kami, nana. Ay, diya kamukan ka. Sa bali mo't ti ka panunutam. Ayun gayam, pudno ka day ginadamag ka. Apil-pilitam nila kay mga ipus na tirupam iti Facebook na. Ay kuha, nana. Kasta gayam ti aramid mo. Ngam no agsasaw ka. Ay na, kasla perpekto ka. Agraman da Luis ken Andrea, dilawang pay. Imayak dito, itapno gumatang, nana. Saan kat atapno sirmunan dak? Ibagbagak laeng ti pudno. Tabarang malawlawagan ti panunot mo. Kat makaamiris ka mutan. Dakes agalad ti kasta na kao. Anyat napasamak, nana. Nasabat ko ni Venus di tadalan kat nakamisuot mo. Sigurado adito'y terse na yu tinaggapon day jay. Ay, nakamisuot tabi nagbagaak. Apay mo't, nana. Tadyak magustuhan ti aramid na akas jay. Ti kina-insecure na lakit di ti makagapo, nana. Naimbag kumamot nupudno ti sasawon na. Saan mo nga road? Day tangarod, nana. Kasta unay ti panangidadanes na kanyak. Tagayam, kasta mo't ti mapaspasamak iti biagda kanila kaina. Limbabasak nga rod di tabalay day di kalman. Kat agap apada. Tinakuna dagiti kaaruba da. Kat kanayon da kanu akas jay. Nasayaat mo't atao ni Cardo iti panagkunak, nana. Nasayaat mo't ni Cardo. Ngamday jay Venus ti ayan ti parikot. Insecure a babae. Naliday ka mo't, maray. Awan bibiyang mo. Siguro, nagapa kayo manankin nila kayo mo, anya. Anya ko mabibiyang mo? Ay nawaw, madimot nga min anderan tayo dagiti asawa tayo, mare. Di ka agpakalaing, tawan amom. Dakas nga min, no ti kayat tayo ababa iti kanayon amasurot. Laglagi pun tayo nga damotrik na dagiti asawa tayo. Amok dagitan. Saan ang masapul nga ibagam? Kan maysa, saan ang maiparbeng nga agbalin tayo nga insecure iti pada tayo a tao. Ngamin, tunggal may sa kada tayo kat adda pagkapuyan na. Sino ka kumaamang ibaga iti kasta kanya? May saak met ngamin kadagiti inruruman mo. Da kami lakay ko. Gaputaman mano nga agpost kami iti Facebook. Kumkumpurmi met ti sawsawang mo. Ay kwa. Baliwam ti kasta nga aramid mo, mare. Saan nga iti Facebook ti pakakitaan ti ragsak ti may sa a pamilya. At damat day tayo ti may sa a tao. No kayat da nga i-Facebook ti biyag da, awan dakas dita. Ti dakas kat ti makibiyang ka. Anya? Irespeto tayo ti pada tayo a tao, no kayat da ti pribado a panagbiag. Maditi agbalin nga insecure, mare. Taawan agas ti kasta a sakit. Ay nawaw! Saan tayo nga agpapada iti kapanunutan? Isu a respetuan tayo kuma ti tunggal maysa. No kayat dati pribado a panagbiag, saan tayo kuman a pakibyangan pay. Tinapatag, awan mat maag-agrabyado da apada da a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.